جبرمای کدن آدنگ جواکی افدم و حمود میوخش تماشاوانن هجا. وکو جیجنس و تعقیب دکنو دشوپینن پیواجو آشتی و جواک دموکراتیک بله زوبزاخوه بردوام تکه. هرچی قاس فکر و گازنجن گل هبو کو دولت گاونا وجهی لباس هرچی قاس گاوه کپچوک وجهی گاوه کشنبر دواره آواکرنا کمیسیون دا هات آوتن. دبن بان مجلس دا کمیسیونا پشتوانیان تویی خوشگوبراتی و دموکراسی هات سازکرین. جبلی ای پارتی همو پارتی دوی کمیسیون دا جیدگرین. جوین اخوای اول فرمی لدارخست و پیواجوی دا دست بکرین. یعنی کمیسیون دست بکار خوکر. اما جی ایرو بپرسن که خلق درباره آواکرنا و کمیسیون دا چت فکره. هر وها دایکن آشتیه دخوازن که هرن هفدیتنه به ربرگلی کرد ابترا اجران را پک بینن. کامه جدایی کاجی بپرسن دخوازه وان چیه آرمانجا چونوان امرالیه چیه؟ برنامه دست بید که بینرین هجا. لترکیه لمجلس ترکیه کمیسیونا بناوه هفگرتنا نتوی خوشگوبراتی و دموکراسی حتی آواکرین تو در حقیقت کمیسیون دا چه فکری؟ ادویجم ناوی کمیسیون اولا الگوریمی yanlışه. Çünkü gene bu kadar Kürt sorunu hukuki açıdan ele alınması. Algorimin gene bu sabgına. Çünkü İro Kürt sorun yani İro Perskereka Kürt Türkiye'de ya. Gene bu kadar Perskereka Kürt da ali hukuki açıdan. Çaresekirine gene hukuki be avakerin. Gene bu sabgına. Yani Perskereka Kürt riya siyasi hukuki be çekirin. Gene algorimi gene bu seviye. Adiyemin güvename zub ve devlet nae. Çima Lozan'ı em kapandın. Goten em hakkı ve bidum babu kaleme tav idam kirin. Adiyemin 15 sal beri geriyle hatın solopi goten em demokratik siyaset em tamam van havaleme aveten hafsa. Evana tarih mera örnek. Ondan sonra proje me kapandığına gene pratik güven heve Kürt güvence ki bunu geriyle bu silahı kudanine güvence ki danaman gene karşı bir devlet gava babe pratik gava ne bir kapandın ne bir dev gene pratik heve. Ligorite avakına ve komisyonu ne gavek her çıkas küçük beji. Ligorimin baş tişkiye hemen nave ve ligorimin ve vekavi birati. Peki o çit xwazın ve komisyonu ev komisyon çine daxwaze gele Kürt çine ve evet ve komisyonu gene anayasal güvence altında güvence ki anayasal güvence altında gene Kürt hakkı Kürt beden resmi dil Kürt'e gene ikinci resmi dil adiyemi van hafsiyeme de hazara girtiye mene gene bana benberdan o özgürlüğe serok apoji be ev hapsi Selahattin Demirtaş'a bütün girtiyeme gene benberdan hatta em bana bıçağı ko ne binin em ve devleti bavar nakin gene pratik gab babece lafla aynası iştir kişinin lafına bakılmazdır gene. Kurmancı bejeş gene. Gene yani pratik ya ve bedev ne ve çünkü em tırsiyane güveneme perpenemene gene pratik ya hapsiye meberdin. O nava çerçeve anayasada guhartın çepive bu mesela Kürdi be halkların ana dille eğitim gereçebi ve hatta bana de anayasayı da nevin bavariyamı şahsen tüneye. Daxwaze gele Kürt jve komisyonu şiye. Ev komisyona kul meclisi hat avakirin. Gelle kes bin zamanı me siyasete me gerek azat be hapsi zindaniye me berdin. Mafi hakime kültürü ve kabul kirin. İnce daxwaze tejve komisyonu şiye. Ev komisyonu me devam bike başı. O her tişteme ev keme bineci başı. Gava fikriye me neyneci nabe. Ha. Vakti de çebeji. Yani ev komisyon tamam başı nekne başı. Ortam başı be, ortam hoştu be. Gava jidlu can be. Gava jidlu canım bese zor. Ali valla bir var beje. Yani de anayasayı da gerek hakkı Kürdan neyin bici kirin galo gerek hapsi zindaniye Kürdan neyin berdan. Majbur çiv ya kurmuş bu hakkı Kürdan beji. Gava necise çima kurmuştu be. Yani gerek hakkı Kürdan bedim. Bıçağı ve kurmacı ve ev ve yani
زمانی وان پاریز بکن چه بسه گره بدن گواه ندسه نابه وان حبسی وان به بردان سرعدی دمرتاش فیگن یسکت لاغه تمام ملت وکیلی من بلدی باشخانه مگشاتنه گرتن اگر وانا به بردان مثلا بيت دب سلاح بردان تمام دب سلاح بردان وانا دب سلاح بردان شبابه اگر حقي وان جهه به ریل بران وره فکرین نفسش خو اوان بانکر بگو تو ریل بر ما فکر نمتن لكن ورد تركيا ايش بدن وان كار بدن وان قوا ايش وكار ندوان وانا چه بكن چی شي بكن نكار تشكيش بكن لا كان درخواستين اما ابي ایجان کام چقدر به اردوغان گوورنش ببینن نظام. داخوازی مهیه مجبور کمیسیونی براتی تأسیس بکن و اف دجمنانتیا نابینا کرد و ترکاده برا صوم ببه چه حق کردار ترکار هبه براش کردار جی هبه و به خاپاندن یعنی لورده چی خبر بدن برا در بدن باسنه جی اشکره بکن برا خلق جزان خلق جزان بن ملت جزان معنا ملت نزانه مسئله چیه دبی terörsüz Türkiye terörist Türkiye'nin yani mesela bisperek a kurdaya ne teröre جووی ام خوازن حقی و چنه تذکری چند حقی کرده بجی چند حقی کردان ایگو چته کو اند خوازن حقی و چی دعوا حقی کردان کردن zaten کرد قداندن çünkü zamanı kurda qadiyaya nave şehre kurdatın ne mektebe kurdatın ne ama dve kurd ki bu ne lider nasıl nave kurda bu sen nave Türkiye bir lider yani tu xwazi zamanı ve nave gundu bajarın ve nave deveri ve nasnama ve hakkı ve kültürü geç bildirme hakkı me geç bildirme li meclise komisyona jboy perskireka kurt were çareserkirin hatava kirin tijve komisyonu ra çi dibêjî xwesteka we ji vê komisyonê çi Valla komisyon eğer ser rastayiye bese o ser dürüstiye bese ev peşingi çe bese ev de idam avi çe be le eğer niyet avan başka bese de ajan davan da başka tişte bese ev disa millet ev zirar bikin. Yani zirari civanra, en fazla zirari civanra. Eva 7 sale ve Nova Kurdistan'da sürekli şerru, pevçun o siyaseta ki van idam kirine sürekli ser kapandı ne biye. Eğer icacı me bıkapinse kurmancı hında nakin. Evet hında bıkın. Çünkü ekonomiye van çiye her roz zamtı insan nikare derke ve pazarı nikare nane gibi kara çay gibi xo çare ki ayrı yani nikare derke ve derva yani nefes nikare bistine insan daha nikare nefes bistine psikolojiye insan demek xarab yer roje pireke ki dikujun lay xud dikujun gede xud dikujun insan yani panoramak bine tebeki ev bine akıl yani be çava bejim yani insana idin neredeyse haşe xwed ser yani Türkiye'nin kurmancınız ama insan hakikaten ki pır evliye rahatsız bu nedve evda o em teveki rahatsızım ki cime her doktor muhakkak rapor gibi dinwan bejin evet ki bugün rehabilitasyon ki mesela rehabilitasyon mesela ne rahatiye ne psikoloji şerre 7 sala 7 sala li velat şer heye fakiri ve khazani heye belengazi heye belengazi insan huzur ne ditiye em vakta küçük bunam nizamın bir Türkiye haberdin İro icam nizamım khoy dame bükün kurmancıya khoyam peştever bükün eğer be zamanı ma em bütüna mektebe İro azusa dinava ve da az mahcup nedbu yani
از اگه کردی بچم مکتبه از ایرو خوش خبر دام جوکا بلبلا خبر دا لی ترکی اون ناکن جبری وقتا کی نو مکتب چه بود بابا امگو از اتبه مکتب ترکا امگو ترکی نزان مربوط ترکا چه نبود گوته به علم یعنی موسای اگر جوی چاقی دا اگر جمعه سر زمان خو سر کلتر خو سر عرف و عادت خو امازم بونا ایرو اوه ما daha baş bu yani duruma ma daha baş bu. Ve prskerik jituna biya şoy. Şo ana tına bu em daha hoş haberdan dinava civata da dinava insana da me kefa xu eva xu bikrana. Ve bepirsin. Komisyona ku pevajoye breva be ve mesela çareserkirina prskerika kurd breva be vel meclisi hat avakirin. بله Daxwazu heviye wej ve komisyon içinin. دخوازم او هجی وک ویا دی والا در نکبه دخوازم هیا ورد نکبه دخوازم هیا راز به ام چارسریا گویا کردو لازمه به چارسر کنی مسئله وی کرد سرونی هیا بجه نینن کرد سرونی دیا بشی yok الا olur الا iş mi olur o zaman va 4 سالا 5 سالا شر چیه demek ki Kürt sorunu haya lazım ev Kürt sorunu hani be çizmiş gelin ne çizmiş gelin Alu çu Mehmet be Mehmet çu Ahmet be Ahmet çu Yusuf be yani mutlaka خلاص nova dve Allah sorunu Kürt be çizmiş gelin 100 sala li vi welati prskerika kurd kurd tişteki kurdana hat ya kabul kirin. kabul kirin o be kaç kara voda bilena یک کردی لوحه کردی به هیا اما کرد والله همش خلامتی خالکی نو کی بره ما حتی قیامت هم خلام خالکی بی ها تشتکوال نینن لازم اف قمسونه هنه یا terörsüz Türkiye olur mu ya? Barış demokrasi Kürt sorunu çözme bu kadar başka bir şey yok. Terörsüz Türkiye nedir? Ev cümle gereka ver rakirin gelo. Koçi ben daha ya. Böyle açık hami be meydanı. Koçiya sorunu Kürt'e ne çizmişken hayata xwed ev has hofîn be. Peki ez bêjî dixwazim bipirsim. Ev komisyon divê were bajarê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê negere gelo xelkê godar neke. Hemî derî dibe bigere. Koçit xoze emelatê Kürtçit xoze be 5 sala 40 sala avas 200 sala şerayet Kurdistanê dayî. Hema ne evtine أبد چند وقت شخص سعید وقت حمیده و 150 سال شهر به کردستان دایا دمکی سرونه که کرده هیا نه ولی سرونه کرده تنابه نخواد چرا سبب چیه یعنی با 45 سال تتشنینن ما تاخد تا چی تلبده هیا تا چی کریه نخواد یعنی اب قمسونه هنه هکر ولا در نکبه گلیک باشه ولا در کبه ذاتن بوشة لازم أول أف terörsüz Türkiye أوش ميدان في خرابة ديمقراطي Türkiye bir de barış kardeşler Kürt sorunu أول Kürt sorunu هي مچوالينه أقول Kürt sorunu ne بيش عيشة البداية هي عيشة مال البداية Ev komisyona ku hatiye avakirin li meclise û çawa dibînin hêviye weş komisyon içinin. Hêviyê me komisyonê em dên bira desteqdirêjî barşê bikin. Şu komisyona me em zanin ku amey êwan bira desteqdirêjî barşê bikin. Ez xwazim kî ku dehev sê heftayeke aştiyê di nava vê komisyonê de bûne. Ez xwazim kî ku em meserî lê dayê ku em Birêz Eblew Celan canlî bibînin canlî helmêz bikin. Ku herin bi Rêzdar Öcalan ra hevdîtinê bikin. Erê em dixwazin ku em herin Rêzdar Öcalan ra hevdîtinê bikin. Kaç me ra dibêje çê? Ew jî xevat kirêkê bide pêşa me mêj xevat ê meşînin. Ez avî dixwazim û barşê dixwazim ez aştiyê dixwazim. Heta perçeke canê me heve em bil pê aştiyê bil pê barşê em bi zarokir neçêtirin.
ما كذا خوندا كم زارك خوني كم عادي ما جو عشتي بارش او زارك انا كم عادي من وطن سولسن هذه وطن شكم كذا ما مش هذا وطن شكم براد حكين دولة تكجي بزامبي كل سري دانا نجي عشتيرا حتى ام ساخمن نبي ما جبين البي عشتي بارشبن ام دفج عشتي بارشق بنادن او عشتي نين تركيجي ام دايك عشتي بين تركي اما عشتي بين تركي او مي بردوام كن حتى اني يكون نقطه خويني جاني ما ذهبي ام دفج عشتي بنادن چبكي كذا ما شوتي ام دبر كذا انسان نشوت اما بقصبي جزداني گوشت جاني قيزا خوني كبني عدي گوشت جانان كم عدل سرمزان مقول دستك آها كم قا عشتي قيزا من قوت بي شهيدا داوي إني شهيد سرمزانين إنه بو شهيدا داوي همين وشاخ سر سزار كم هذا رات كذا كمان وشاخ كفاتشن ولا حتى أساقم الدنيا زي ما عشتي وام دفجة برنامجي خوينا مجال تيدا هرجة من عشتي و داخویانی که دایکن آشتی دایک دخوازن هرن لسر ناو آشتی و چارەسەری بر رزدار اوجالان را هفت نبکن. آرمانجا و چیه و چی ما دخوازن هرن بر رزدار اوجالان را هفت نبکن؟ ام جی وک دایک آشتی اف 25 ساله دایک آشتی دخوازن. او تم جی دیسا جی آشتی و آشتی. تزانه جبوناگ اف هفت مه پیواژوک دست پی کریه پیواژو آشتیه جبونا آشتیه ماجی گود بری هر کسی حقوق دایکا هیه جبرگ تشتی هری پیروز زاروک وانه و زاروک خود دوی شری دوان دادکن اگر آشتیا که پیکته دایک جی هرن ایشا خواه بر رزدار اجالان را پار و بکن رزدار اجالان چه ده بروان چه کاری ده بروان جوان را دبیجه چه داخوازی دایکا توای اون جبوناگ ام جی هرن یعنی دو حب دایک دبه چهار حب دایک دبه هر جاری دو دایک دبه دناو وی هیته ده جی بگره هرن هفدیتنه ام دخوازن که او جمرد بیجه چه ام چه دردی خوا پیده دن فهم کرن داخوازی ما دایکا جبونا وی تشتیه ون بانگ لکید کن کوریا و وکن یعنی ام بانگی دولتا ترکیه دکن ام بانگی دمه دکن انسانی ایرو جبونا آشتیه او جبونا وی پیواژوه کتی ناو هلدانا ام بانگی وان دکن او جی دنگ ما بگین تماما جهانی بگین انسانی به دست وانته جبونا دری آشتیه و به دری رزدار اجالان و به جبونا دایک جی هرن هفدیت ناوی کمیسیون چی داخواز کمیسیون اجل مجلس ها تابکن مهمه ابگا و که مهمه داخوازی و بندواری وش و کمیسیون چیه داخوازم ما جوی کمیسیونی ام جبونا وان سرکتنه دخوازن به حقیقت و راستی بمشن جبونا گل جهان توایی جبونا گل کرد و ترک توایی آشتیه بینن دستی خود بین کفر کن براستی را بمشن حقیقت به اجالان را بدن فهم کرن بدن ناس کرن راستیا دولتا ترکیه و گل کرد چه دخوازه ام دخوازن ویا هر کس دستی خود تیخ بینه کفر بیجه ام وی راستیه دبیجن جبونا خوین و سکراندنه گل کرد و گل ترک به هفدر را بجین وانجی زاروکی خوش بو مرنه خودی نکریه ماش بو مرنه خودی نکریه ام دخوازن دولاتا کی آزاد ام به هفدر بجین گلو هنکی وظیفه پیویرا و کمیسیون جنه او کو بدایکن هر دو آلیان را ور هویتنا بک کان نرینه و گودار بک تزانه دخواز ما ذاتن اف 25 سال بانگوازیا ما عولی د چه باسنه چه قاس ما داخویانی خدایی ما بانگوازی لدایی که عسکر و پلیس تفکریه جبونا ام دست بدن هفته ام آشتیه بینه چمکی دلی ما هر دو جا دیشه دلی تو کسی نایشه اگ اف ایش دی بج هفته فهم دکن ام و اوج فهم دکن ام دخوازن دیسا وک دایی که آشتیه بانگوازیا ما جدایی که عسکر و پلیس هایه بین ام دست خو بدن هفته ام آشتیه بینن ترکیه ام گل جهان بخور آزاد بکن آشتیه بینن گل جهان توایر نها داخویانه کودا ارمانجا و چیه کون هر جم رزدار برزو جلان هفدیتنه بکن
Armanca me ew ku em emin bibin. Armanca me ew ku devlet pêkî bavêje. Armanca me ew ku em ji devletê viya dixwazin, em dixwazin herin ba serok ka daxuyaziya serok ji me çi ye ji dayika çi ye wê çi bivêje ji dayika ra ya nêrînê dayika çi ne ku dayik ji jê re bivêjin. Em viya dixwazin ku riya dayika ve dayik ji herin balê pêra hev dîtin bikin ji bo xatirê aşîtiyê ji bo xatirê barişê. Çinki çima em dixwazin derê zîndana ve bivin. Em dixwazin indî kuştin çê nebe. Em dixwazin Kurd û Türk tinebin. Herkes birayê hevdû be. Em tev bîna hevdû vî welatî da ji xwe re bijîn bîna însana. Em nebêjin filan kesê hanê Tirk e filan kesê hanê Kurmanc e. Ew bira ji nava me bêr ihlanînê. Destê ku serokatî dirêj kiriye em naxwazin ew dest indî li hewayê bimîne vala here. Em dixwazin ku ew dest indî tijî bive. Em gavdavêjin bira dewlet em ji dewletê jî gavkî beklemiş dikin. Em dibin bira dewlet jî ca gavkî bavêje ji me. Xwazim divê vê bipirsim. Niha Kurdan PKK Brez Öcalan gavên şêmber avêtin. Herî dawî ji komisyonek dewlet wek gav avêt neke ewlî dikeviya. Li meclîsê komisyonek hat avakirin. Daxwaz û hêviyê we ji vê komisyonê çikin. Ev komisyon gereke ewlî çi bike? Were li we godar bike gelo. Ev komisyon ewlî gerekî derdê dayika godarî ke. Çünkü çima eşa dayika girane, dayik zarukê xunda kirine, bi estî zarukê dayika bi qutiya bi ser dayika date, dayik van tişta indî naxwazin. Divê bira dewlet divê komisyonî da tişkî bide destê me, em zanin ku wê dewlet jî aşîtî dixwaze bi me ra. Em çawa aşîtî dixwazin, ew jî aşîtî dixwaze. Em bi hevdûra çünkü tek taraflî barış nabe. Mümkün nîne gere ji her du aliya da be. Derê zîndana ve bivin. Ez Suriye'den yere. Ez diye zindanime. Vay 32 sal û 28 rojek ku kurê me di hundir daye. Di tek hücrê daye. Çünkü çima dilê dayika deşe dayik ve bira indî dayik negirin. Em dixwazin ku ez dixwazim kurê me derkeve ji pişta derî. Tamamê dayika dixwazin ku zarokê wan derkevin. Em ji xwe özgür bijîn li vî welatê hanêka. Heqê me jî heye. Welat welatê me ye. Heqê me welatê wî gasp nekiriye ku. Ew welatê me gasp dike. Ew me gasp dike. Em dixwazin ku her tiştê me bîna hevdû be. Em bîna biratiyê ji xwe re bijîn ji xwe re. Li vê memleketê hanêka em bivin birayê hevdû, bira aşîtî çêve, aşîtîkî mayînde çêbive. Zarokê me jî bijîn, em jî bivînin ji xwe re. O zarokê me ji pişta deriya xelas bibe. Barış süreci toplumumuzda ertelenmemesi gereken bir süreç zaten. Şu an buna doğuda da, batıda da, Karadeniz'de de, Akdeniz'de de her yerde buna ihtiyacımız var. Li meclisê komisyona binavê Xweşgûbiratî û Demokrasî komisyonek hat avakirin. Tu ji vê komisyonê çi dixwazî? Daxwazê we ji vê komisyonê çi ne? Vallahi abi komisyon yani komisyon manası amaca bir şey mada toplantıya göre her insan hakkı veredane. Mesela ez Türk'üm dani, yek hakkımı gere ne ko? Ez Kurd'um gerek hakkımı ne ko? Herkes hakkı girebilir. Yani bir doğal yani bir şey Rabbil Alemi daye. Kesinlikle itiraz ke. Ha. Ya komisyonu var cana maruz be var tamamen dava kadiya. Canat mezar ki tabi olaş koktan harap uçuyor. Yani müthiş faham nekir. O zaman seyir dikim dünyayı yani. Ve avakirina ve komisyonê hêvî nedate hinek ji gavek nîne ev yani. Yani gavek yani asas gerek gav ki tam banazî. Fakat ne inşallah umut heye. Hem de tişki çebe. Hûn hêviya xwe nabirin. Çünkü başka çare ne? Tamam ki. Komisyon gereka nêvan bajarê Kurdistanê negere, nepirse ji xelkê ka em çi bikin derdê we çi ye? Gere şone gene yere dima be. Ama daha bravo şu mina şeyke nabe. Hem ya soruna xalqê Türk û Kurd zanî. Gere her duvarêzî şxaronu ki mina insan ki çi xeta kiriye ki yanlış ki doğru kiriye. Ahı bakada yani şimdi hata sonra ne be devam nake. Komisyon gerek her du Kurmancı Türk'a buna Türk'ara که دوری به شب دورا دوری به چه بگویژن چه او کسی هر قاشر دوری برا دوری او که و بنا هر دو ملت آجی ان باشوی گری چه بکه و بری بری اگر ترک دولت ترکیه دوجه از مزن میمسه بری بری گاوا مزن نمی باوی مادم اگر şaşırtıya dixwazise gerçek şaşırtıya rûmet dixwazise gerek ew bavêje. Berêberê
محکمه سیاسی بردن yani. نخوش بردن. Evet, boşu boşuna bir iftira ve o ketine öndür. Bir mahkeme bir ev çend sal hüdurdane geri ona nuruz berde. Özellikle Selahattin Demirtaş. Ve inşallah bana serhuakt bugün şevudura doğru ve aşitik hükümet bir hemu Kurdu, Kurman, Arap bu her tür ملتين Türkiye. Türkiye bira am ev. Başı var mı? Xuynu ev nerjeni daha çetire ingam daha şevdura birrumet ve ev şevdura Slavik. Ev komisyon dvenil Kurdistan'ı ne göre 4000 gund hatne şevtandın. Be hazar insan bir işkenceyle rubru mane talan pek hatiye gerek annen بوان را هفدیتنا نکن. وش خداتی وانا قشتك القومسيون او اوا قشتك بلويه 20 سال 40 سال بری وانا بلوی به tutana غاجي بلوي بواجي بلوي يعني وانا جي نو ودا او بك طبي نو ودا يعني مزابك او بك مش شي قوت يا اشتيك روماتي بخاپاندن ایروپی بچه به بارش بینه حضور بینه جمرا آلیکاری به یعنی درخواستی همه که جمرا بکه براتی و آشتی بینه جمرا تشتی هم دخوازش مجلس و کمیسیون اوه جاری کادن سواش هم نخوازن حربی نخوازن برا گنج مل برا پارز کربن یعنی جمرا چتر اوه یعنی خوازی همه اوه یعنی sadece bu kurmanca alikari nekin bütün Türkiye geneli çıka eyke alikariya xod xazım biraz herkes ra yekbin beraberati yekbe hevalti yekbe yani durxaziya mevse ev komisyon jnaha şun va dibe were nav xalki ne gere derdi xalki li perskerki xalki godar ne ke gelo tabii ki bu ne elmetene yani derdi mezi biparize xalqi bi xalqi ra bigere alikari bixazi je xalqime tane ne Türka, Kurda, herkesi bu ibratiye herkesi bira bixaze. Sadece bu mebra alikari her du aliya razı hebe. Bu hevra jiroşun da emne bin düşman, em bibin bira, em bibin yek. Em behevra bibin yek em tek perçene. Vakta emne bin tek, em behevra nıkarın cikira bimaşın. Fakat alikari en namezen jibuni kurmanca biratiye. Em viya duxazı komisyona xwe. Baş bu mesela süreci başi çebibe. Selam, خوازم mesela barış ki şey be, bütün insana güç rahat be. Kes biraz sıkıntıya nekşini ve ekonomi sıkıntısı ser insana bir akarını daha baş. Yani beklentiye bütün toplum ve bütün insana bu yağı sıkıntı. Anzi usat خوازم. Gelo, dibek ku komisyon verel bajara bgerel derde halke godar. Tabii gerev sab be yani gerev sab harın av toplum eden nav insana da bir gere derde topluma insana fam bike. Sonra insana çiye. Lüvi göre çözüme bibine. Lüvi göre izi çare seriye bibine ki alikariya vak. Am umutluyum yani inşallah ben hinki tiş çey bibin. Ama ilk defa o kadar umut almış buna inşallah bir umudame boşe ne çevi. Tişteki çava çe ben benda çine ev komisyon bu Kurdan çibike. Yani em de Seri de bu Kurdan helbet. Ha inşallah em de ben ve çareseli ki çey bibe. Bu Kürt kimliği inşallah ve gelişmek ki çey bibe. O em baverin ko başka çare nemaya yani gerek çey bibe çünkü başka çare kitine. O kasa girdiye Kurdan zamanı wan resmiye, kültüra wan resmiye, avana gerek ne kabul. Bu viji umutluyum inşallah ve adem gelişmek ki çey bibe. Yani umut devamdı ki yani emci umut. Heviya ko naşkenin. Na em devamlı هیویا مج خدای کو امودامه نیبرینی و امجا چکی چه به انشالله. تماشاوان هشا ام به هفتهشی گشتن داویا برنامه یا خو. ما ایروجی پرسکر کمیسیونا کل مجلس بناوه هفگرتنا نتوی خوشکبراتی و دموکراسی هاتی آواکرین کاد وید چبکه بلزو بس چبکه جبو چهار سرکنا پرسکری کا کرد. ولاتی آن دست نشان کرد که دبی اف کمیسیون دمل دست
پرسکرێکا کورد چارەسەر بکە ئەو داخوازە هەنگەلێ کورد بجێ بینە ئۆ لەسەر vana گفتوگۆیان بکە و گوه بدە سەریدا gelê Kurd û hemû gelên din ên li Tirkiye. Em jî vî awayî dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bin. Barış süreci toplumumuzda ertelenmemesi gereken bir süreç zaten. Şu an buna doğuda da batıda da